Napa lebek kendang dhet khun secret kata I love you fit dunya wal akhirah. Nyata ke menyai nang juah pusut. Saya ke malam Jumaat. Asai kau jin prek prot I love you ke. Nya berkon hantom tadi ngopi. Hai tengku. Ilong kaluh long sanjung-sanjung. Kaluh long sayang-sayang. Hai tem ga cit akai purumoh long. Bek nu poh-poh. Naubat ti putu. Long pegah mi? Long pegah? Nemu kawin lain tak bodoh. Ya. Ya mi kata kawin lain tak bodoh yang wabah kemungkinan. Moyakan pulih tawan, tamah tawan berkon. Nyaleh malam nya nem kawin puji oh ni minta gede-gede kan patok-patok padi ngre kilometer luar 25 ngrin ja. Bubek cepat tetut. Nya jadah merumpak, jadah perang yang keleh. Leh malam tak boy de, leh malam tak wo kono. Yang ke macam malam kuwi pegah. Yang malamnya baik dua kedeh ni no. Ikop sero kelam ngom pegah. Ya, yang pulai pegah mi trok long kono, kolon yang kawin la koro no. Tapi yang pulai depu wajib khadam kau. Sebenarnya dro nurineng cukup mangat tamang surga ketimbang kamu agam. Dalam hadis Rasulullah pun pegah li Nabi. Al mar'atu iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulul jannah min ayin babin sya'at min abwabil jannah. Dron urinang nu sembayang siuro si malam imang bahwate. Nu puasa si bulan punah bak bulan Ramadan. Nu jaga kehormatan draw nu taat kepada lakau. Tamang lam syurga di uro akhirat. Dah pintu yang galak. Ya Allah, kabeh dehah laganya mandum, tamang mutuah tamang. Ya Allah yang dah lan tamang min ain babin syaat. Tamang dah pintu yang galak. Tamang dah pintu yang galak. Dran urinang hana ge pegah lembui la Allah. Tapi mia ke kamu uragam ke pegah lembui la Allah. Tungku imum gampang pulan. Tamang lam surga lumboi ler tu. Suot bilu likut ilong lumboi padim. Igata lumboi mertu. Pakan telak tat ilong. Kali hibi gaji jamun idonya leh bulian luar tu ribe. Ya, artinya dron urinang hana pegah lumboi la Allah. Ai thai ni tem nu sembayang si urosi malam limong bahwate. Nu puasa si bulan penuh bab bulan Ramadan, nu taat kepada lakau, tamang lam syurga Allah, tuh pintu yang galak. Lado murinang, muya ku sembayang. Oh, puh apa? Abeh wajib tamah qabliyah, tamah ba'diyah, tamah sunat zuha, tamah sunat tahajud, tamah sembahyang sunat yang lain lom. Muya ke puasa. Abeh puasa sebulan penuh bak bulan Ramadan, tamah sunat namuro bak bulan Syawal, tamah sunat uro Tasu'a, tamah sunat uro Ashura, tamah sunat bak bulan Rajab, tamah sunat bak bulan Syawal, tamah sunat Senin Kamis, tamah sunat bulan putih dan bulan hitam. Tapi sulah kau musik krek hati merut bak tanah, pe uragam pok urino. Yang ke hotel lagayan haimi mutuah hanan dapat pedu ibadat rawana apabila hati kamu suami terluka. Chahe tujhko jahunga har tum मर के पी दिल से ये प्यार न हो का खम किरिया कचुआती है पल पल ये कहते हैं अपना तुम मिलन होगा किरिया से कहते हैं जिंदगी कहानी है
basteri kahani he. Hanan dapat pedu ibadat drone apabila hati kamu suami terluka pulam yang dek atana modal sabah bangsa inang ban bengah kai dhet lakau atai ka bengah kai dhet lakau hai ho nu bodoh le saat yang tak long bota preh le saat bek len mayum ka julai man mu kat mana bek len mana man ku arah muka bojak deh you budah lah kau lek jak bak kula rah muka muek mata bengah hana behrut cok Honda kudip Honda pe inang likut Honda ya intat inang buat tempat kerja truk kedeh kaje menan nak wara lan juga deh god yang 4 peng di JPI bengah jok peng kelakon untuk JPI bengah alah 5 ribu alah ribu hana tengok longli ilaka ke budah gua perumahan kamu rumpak dengan bapaknya kamu rumpak dengan bapak je karu le bapaknya karu le bapak je ai Bu Erna gatat pulut nung sang raya ujung ni kampung menyolong pulut kakaru menyorot pulut ana mahai pegah yang tak pegah bujuk ke dawa aku yak tak JPI bak kantin ka bale bapak yang tak JPI bak kantin tok kedeh kedanya pui kata ilong susu hangat mantan buh sabah gelah ya lebih sakit lam nu abang sabah gelah susu ibi legok poh 12 malam hai tem tengok lakau hai tem tengok promo yak pegah bak tanya hai pun depu hai tem tengok malam yo ke pakon buno rupah drone wow nek tak long merumpak bapak pulan cukup god akai gu gebi susu kelong sabah gelah ibi susu le gop poh 12 malam yak pegah god akai gop bak tanya ilaka tip ura gu poding bah mana ana ke perkara manteh pegah agak kai tiga nah sedih tak yang cerita ban bunga poh 10 tu kajum istirahat kamu rumpak bapak pulan kau pakat pajuh bakso lampu harap Juli nanti ngejak tu ko ha wan ru kamu rumpak bapak la elam kau pakat pajuh lincah tip uro lagian muro lagian mu minggu lagian mu bulan lagian mu ton lagian tinggal ilom ke laka yang wate uro gaduh koh bukan meng wate uro gaduh cekak ke jangkoi lam-lang hane tinggal kata teteh tiga katro urinang yan bak ganto mahkamah syariah tok deh gak pegah Pak Hakim hana cara ilung Pak Hakim pakon hana cara hai pakon ni pegah pu hana cara ilung lu yak pasah lakau pakon pasah lakau lung lemah syahwat anak si kurung punya lemah mana tu kurung yang nengku ibu dah awak kan tu hei lakau yang bersangkutan pu ke kele lakau ilung hendak temja ilung hendak ba perkara ba urung ba perkara ba urung nyan yu selesai ilung hendak temja male kunya yak pegah kan tu ibu dah awak kan tu hei tunggu imum pu betul lakau ibu pulan lemah bak dengku imum mitanya fikir dengku imum nak tensisnya saja tu keseo dengku imum hom hai hanalon tepu tapi anu ti kurung jawaban dengku imum hana positif ibu dah awak kan tahu ya Pak Kecik pu betul lakau ibu pulan lemah Pak Kecik gak sahabat cut urung to pegah lemah nyan barosa gotoroyong imlasah lo yukong alu bale hana bapa le ngata yang gekho ibu dah awak kan tu ye hei lom yak lakau yang bersangkutan legai hei le awak kan tu hana ija kum ikhok pale le awak kan tu pasah drone ngon lakau
ngelako pun hanaglah masalah lako baru kana yan anu yang dudana kono reung puji tengku maop mendung yan miaka mucikat pasah mu pasah hanang mucikat le ke syurga be syurga han merempok jom 500 ton tu perjalanan menuju syurga Allah be syurga kamu be nyan urinang yang modelnya han merempok jom pi me be syurga seandai ji uroyo deuk ni hai ka man siuro deuk ni tingah ni jak wan tu nyan hom rutan ron ka deuk tapi bek nak musulit ketika ni jak musulit nyan hamsah pasah ketika hamsah pasah katanya mantang purmoh gob ketika katanya mantang purmoh gob hanya dah mengkawin ngan gob menyana anu bi dah perbuat lagayan yan anu yang nabak lako baru hantu kojet mandung ente mendengar lu perah apa sejarah jamun gebudah hurinang gejak bak nabi pu perah ya Rasulullah urang agam ube-ube raya ibadat ke ya Rasulullah urang agam na perintah untuk jakmu perang urang yang jakmu perang bak fi sabilillah apabila mati hana fitnah kubu apabila mati hana azab kubu lupah bak titi siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar kamu urinang hana perintah pu kamu pebun ibadat urang agam beraya ibadat itu urang agam na perintah untuk jak Jumat al Jum'atu hajjul fuqara wa hajjul masakin Jumat haji urang fakir dan haji urang miskin kamu urinang hana perintah pu kamu pebut ya Rasulullah supaya ibadat kamu mengat sama lagi urang agam oleh Nabi hai urinang tak taat le kata kepada Allah kau kata maka gebi pahala le Allah kepada kata lagi kagebi kepada Allah kau kata kalau bahasa istilahnya suami-suami itu ladang beramalnya istri kalau bahasa Acehnya lako-lakonya tempat ibadat gedanya isteri yang menami na yang ke dalam kawan itengku hanampu le perah aleh pu yang kajai tat ibadat bak lakoyan na yang nape halong perah majud le pu mendang apabila sidra urinang gejom lakau getuah lakau lillah karena Allah Taala gebi pahala Allah kepada urinang yan lagi kagecom Hajar Aswad nan depu Hajar Aswad Hajar Aswad sinak batai yang nabak sago Kaabah nyan nyata com bataian luar biasa lebih pahala oleh Allah man pajar nerempok com oh kujak umrah dengku kujak waji tajak waji ino dapat topeng 18 ton ku burung nerempok jak ya dum hidra ni awal rempok istalip lasak hangan naik pesawat oh kujak umrah dengku tajak umrah dapat sopeng 25 juta 28 juta 12 euro tanya di tanah haram 6 euro di Makkah 6 euro di Madinah ketika tatawaf di samping Kaabah hana truk-truk bak Hajar Aswad pakan ubena urung yang truk kena yang tawaf bak Kaabah ban bandrum sasaran ji Hajar Aswad gedanya urung Asia ubud-ubid awak Afrika tuot imantang santut dengan long menyamantuk ngentuk awak yang bak tawaf tu dua tu hai dah le manfaat kamu minta pahala dengku nyan batai rumah nincuk ju hai dengku batai long hana aswad tan gede dengku long hana le batai minta lain putusah tat yang pertama yang kedua apabila sidra urinang gepengan lakau hana gepupu tapu
pengon-pengon gero ke. Asal kalau kau ke gejak kat nyang ke li. Ya lebih pahala le Allah. Kedra nurina lagi kan sembayang sunat sertuh boh rakaat. Man pula melakoron ba bacut. Malam ka ke ura leuh subuh ke lam ngayan. Ne pengalam tim malam kana sertuh ura kana sertuh rana ka duartuh rana. Ya yang kelih apabila sidra urinang kemusuh tubuh ngalakau lillah karena Allah Ta'ala kan gepaksa kan gerpah gebi pahala Allah kepada urinang yan lagi kagepoh sidra kafe lam suh pra teman kah ai dapoh kafe nyan semalam 30 ro lerong pada jekak mati yan kalian ibadat drone urinang begitu luar biasa drone urinang yang kenyan antara lain yan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tujuan utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni angkat derajat martabat drone urung urinang drone urinang mulia pat mulia bak makam drone bak lidah drone gepegat malakah le Allah pu malakah tanya kalian Nabi Ibrahim alaihi salam dia kusiro hamba Allah yang saleh. Mak gurung saleh. Ikanaan pakon iji salah. Mak gurung salah. Ya, makanya gutanya yang kira-kira na mita darah baru, na yang untuk keturunan, untuk begot keturunan. Nyo gutanya gue minta urinang yang got akai yang perangui be ojo bacut kai ke mana ali ojo bacut kai ke mana ali nya hanago ba pakai bancit urinang yang sabar nekalan ki bang sabar Siti Maryam nanti mi sabar Siti Maryam kon mangan ke mumel Allah hai meno musuh contoh lempega itanyo nanu tu anu ada anu inang mulinte dan cuco kana hamale tu pu hamale tu yang kemunan kejadian Mbak Siti Maryam tapi Siti Maryam yang merupakan utusan daripada Allah bak malaikat Jibril bak melalui malaikat Jibril nepruh bak ubena tubuh Siti Maryam iaitu lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Dengalon pegah Maryam Siti Maryam melakonutan anu nukana malaikat pruh bangsa boh badan mume Maryam ke Nabi Isa ke Nabi Isa mume Maryam ke Nabi Isa ke Nabi Isa man urang mume mi gando pun ju datuk ngan datuk pun kedua tung kagede ya pegah lego hai pu kadepu hanang kadepu si Maryam tah si Maryam yang tinggal ba rumah Nabi Zulkifli kiban teman hai bobo kiban kahamil ji tapi yo hanang pasti boh bek pegah bagop dua teman tu ikahnya nangon ke apa mukim dulu kaji rahasia umum sehingga ilit Siti Maryam malai keun legop geplung Siti Maryam bak sabah bukit Siti Maryam merasa de sehingga getre malaikat Jibril ge yok dun kurma red buah kurma ge pajuh buah kurma dan gejeb yang ile anu ikrung ile gejeb sehingga pulih gerah lahirlah Nabi Isa alaihi salam pat lahir Nabi Isa di Baitul Lahmi ni pemulia tempatnya oleh Allah Taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj diperintahkan oleh malaikat Jibril hai Muhammad turunlah di sini Muhammad yang mana pada tempatnya Allah Taala pernah melahirkan Isa anu Maryam
Ballahi Isa la Isa kan sumano nuwat ba'asa ka oleh bunda luhyan Isa nepue di dalam hayun poma mepantun sirang hayun pelale Isa poma mepantun sirang hayun pelale Isa kalahin Nabi Isa. Sehingga perintah Allah melalui malaikat Jibril, Maryam, bedah kata Maryam, wow gede bapa penduduk. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada kata, wahai Maryam, maka kata ada suut kata sedang berpuasa, makna berpuasa artinya tidak dapat berbicara. Bantruk gede ke wow. Lagi tanya orang puan mah. Ada kau nak cak buat pegah ke kau. Mia buat pegah ke kau tanya tu tiap buat draw tengah tak ada pelik ada yang pegah ke kau. Walaupun tidak kita ada pelik ya saya. Bantruk gede rame-rame tanya kepada Siti Maryam, Maryam. Bibit kata wanita yang jahat Maryam. Bibit kata hurung hanajroh Maryam. Bibit kata datu malai kamu ayah kata hurung tapi pegang kata langian Maryam hanya niim. Allah Ta'ala maha depu. Seandainya Maryam ke pegah apa? Sungguh hai pedih lewatnya. Itanya ngeliat di Maryam. Pegang kata langian Maryam tu puanuknya. Puanuknya. Yahudi tayang pakan menan gata Maryam melakotuh tan Maryam anu tuh kana Maryam imdraw sengam kedraw hananu suot meyum tu makot tu kujut sang malaya mata meyum tu makot tu kujut sang malaya mata sengap Siti Maryam. Sehingga mukjizat Nabi Allah Ta'ala kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa yang manteng dalam ningku. Nabi mukjizat oleh Allah jut ne pegah haba. Nusun Isa la Isa di dalam hayun meyakuh ulam Tuhan putren Tuhan karunia nasalah ulun pegah bunda di kamu cint Tuhan sidrau kuasa maha kuasa cint Tuhan sidrau kuasa maha kuasa. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah tayangan berikut ini. Nak kata orang Nabiullah Isa alaihi salam kalahi Nabiullah Isa alaihi salam yang kenyan sidumnan mukjizat yang Nabi Allah kepada Nabiullah Isa mantang lam ningku gak yan kajet ne pegah haba. Begitulah kesabarannya Siti Maryam sehingga nama beliau diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu nanang surat yang namanya surah Maryam yang lagi nya urinang yang go. Be urinang nanti dia urinang. Du obat bantu punya bacut bacut pulanyo hana beres pujih dia hana beres yang beres mandum hana beres. Na model urinang kena hoyan taja aimi yang cerminan urinang ji. Banta lang kampung urinang munan rupanya muno agama kampungnya. Banta urinang munan rupanya muno agama kampungnya. Na model urinang hana malele. Di mana hana malele tengah ikli anak lang kawan ramai mutu ba khauri ikli anak aku. Nyai ku ragam ku tulak ila bah anak aku. Getuk baju pun kejap lain lebih baik ke kawan ramai. Hai no hana hilangin ide. Benar malai ba urina. Itanya ura gampi waca tak pegah lagi yan. Kan bermakna daya pelamin urina kan.
Bul yang kepubut le urinang lewek nyo teurom ya bak tagiu bak tanya uragam. Haba. Saboh-saboh mati nak mi. Kiban nu he urinang kanya menan mi. Tak pegah je orang kepubut mi hana urinang ase kanya. Kiban he urinang ban bengah ban kuak manak kepada. Gecok pura gecok bu, gecok beruh gerah beruh peduk bu. Leh peduk bu buka kolkah. Gecok bawah lampu Jepang keceruh bak kepekir budak budak je budak bandit nah gecok lampu Jepang keceruh gecok kat masing keceruh gebi ibu ilah kau heboh negara muit-muit nak lumpur idanya pu epat bak dapu duda kata budak kai budak anak mak long semana jak gula kata cok anak semana leh dah semana sugut anak leh sugut anak ka bereh dum kai entat anak bai gula tawai dan tak anak bai gula hot aja kai dua ragam ka puah bruh sare ke puang kut abo dempuk kata cok angkut dah cok angkut dah pusingkut leh dah pusingkut dah cok ija dah semerah leh dah semerah yan rah pingalom ka cok ro wa anak lam dabuh buanu dabuh buyah anu ya ikut lau mak ilau nu semana hok nu ja pak beut ka semana buat that urinang kanya itanya uragam ka bere sai nang ke tabuh dempuk berusare nang tak kita yo makanya urinang wate uro dekalon rah baje lako rah baje anu sehingga ektebiat nan sabun mama lemon na sabun ino apa lemon Hana kan pakon he urinang makanya baik puah-puah urinang wahai saudara londum urung laka hargai bina dalam rumah tangga ku urung inang guna pengertian supaya aman dalam rumah tangga lam sidumna susah di urung inang gedua ngan gedang ana usaha pulang buta puhana putayang bunrah bulangang ngan sabun ija konyami rah baje lako pulang lako di bimbar yo napu taut uat baje ti malam ko hangleh ya modal uragam salah lipat baje kan salah lipat salah gari kam pepe gerpang tam tumle matren kuah nyo laganya kata gun kuah tapi menyo laganya kata gun kuah tapi kurumpa je ilaut ti urau hai lu zira bakal lu zira lagian bakiban puhaba pulom roh lambu yan menyo roh lambu puhaba kuah bubu langang kuah urung tagun kuah kosen pintu sigar liku juga nyam nya berkon kan bawah langgoi labah kanam dele bengeh urinang gi pumulia oleh Allah gedanya buna saling menghargai dalam rumah tangga pakiban urinang bumupum lako bumupum baik mute sang dia pegah lagi nyan kayak pelamik urinang hana nunggu jangan modal urung terang bulan urinang terang bulan kan dia derahnya tagai jerah biru nak ceh utara urinang terang bulan makanya beda dia aki urinang badanya urang ki gak beda je itanya mil tatren ni bilang tak tengah bilang kayak aku deh ya hal dia jak aku dah koi kau aki legau ibkemu tenang kuning aki tu awak Aceh Selatan bubudoi hai terang bulan ya joi berdua jinan ber berdua urinang badanya jak ulang ya kan jak ulang no jak ulang numpak pun roh urinang pun bajak ulang roh urinang semula nah roh semula ragam haik dikui urinang jak ulang alah pilawitnya kana motor kumko punya berokon bak kumko roh urinang bak kumko mataboyan dalam yang salut tat long bak urinang nyo yang salut tat bak urinang
Uri nang kebiasaan yang meninggal lah kau. Han kum kawin lain. Nanu gemita kedraw leh gemita kedraw gebi kedraw kau nyami nya gemita kedraw gebi kedraw. Tapi yang orang ino mati yang poh pun teruk SMS. Ada kau orang yang tu. Keamannya. Anali. Kabeh. Ya hidupna. Tapi alhamdulillah dah nang bermulia. Yang bertamang syurga oleh Allah Taala tengah di yaumil qiyamah. Hadirin urus syir Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katanya bab malamnya. Walaupun kita mong bulan Rajab tak pegat memperingati Maulid. Karena hanam dalih haji dumjan je pegat memperingati Maulid. Karena apa kan? Pegat memperingati Maulidnya syukur katanya tanda syukur katanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya menan mi tak syukur terhadap nikmat Allah, tak syukur terhadap rahmat Allah yang berangkajan juga. Yang tujuan katanya dari tak peringati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak harap dia katanya sehingga di yaumil qiyamah berturi katanya oleh Rasulullah, berakui katanya sebagai umat kebi syafaat oleh Rasulullah dan tamang katanya dalam syurga Allah. Karena sehingga haimi yang di yaumil qiyamah ketika manusia babandum kabeh muhimpun, ketika manusia kabeh muhimpun dalam padang mahsyar, yang iku manusia yang naler tuh belah buah kursi yang bak tengah-tengah kursi mayang di antara kursi-kursi yang lain. Sadu inan yaitu nabi dan rasul. Jumlah nabi sekati 200,000 dari sekian nabi yang je rasul nal hertuh le belah draw. Dari hertuh le belah drawnya yang wajib taturi 25 draw. Dari pun Nabiullah Adam sampai Rasulullah. Dari 25 royan dipilih oleh Allah ulul azmi. Dari 5 ulul azmi dipilih sirau pangulai jin, pangulai alam, pangulai insan mangsegom dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika mandum kabeh muhimpun babandum manusia iblang padang mahsyar. Berkun oleh Allah, hai malaikat lun nuraka apat ya Allah, nuraka hati jacok ya Allah, ganah tat nurakayan sehingga gejok rantai ya Allah, gikat nuraka le malaikat, geba nurakayan kena ublang padang mahsyar untuk gusidang membandum ubena hamba Allah. Yang ketika truk putra truk nuraka baik kalan manusia dalam belang padang mahsyar cukup jai ihum nuraka ikun oma umpun long jai tat memang cik nyanyi umpun nuraka waku Tuhan nasu wal hijarah umpun nuraka manusia dengan anak bete tak ajak jumpung ke pui di anak pelai jumpung manusia dan anak bete yang ketika duh nurakayan Nabi Allah Adam ilepun pusoh bangku. Kemudian Nabi Allah Adam curuh ke peluang. Gak mintu ba'aras gak pegah ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi. Umat jamun kalau belum pegah. Hanai dengar urusan drawai. Ilong belah draw loranya ya Allah karayuk tak tuah bagi kalian neraka. Dilikut ni bayan kagak peluang Nabi Ibrahim. Ya Allah. Umat kalau belum pegah jamun hanai patih. Ilong belah draw orang yang kari tak tuah. Ni likut ni bak yang kabeh pelung-pelung mandum. Tinggal tu Rasulullah. Rasulullah ni pelung nak mintu bak aras nakun. Ya Allah. Salim umati ya Allah. Ya Allah. Nepu selamat ya Allah umat long ya Allah. Ya Allah. Hae itun apui nuraka umat long ya Allah. Yang kehian tanda bukti gasih sayang Nabi kepada gedanyo dari pon idonya ino sampai truk singgah di yaumil qiyamah. Kena ikun-kun lian gedanyo mi ketika im selawut. Nen dengar. Entem dengar lengkun? Ha ke bang selawut.
Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad, janjungan kami. Lepas setia Nabi Muhammad, niat je umat dalam nuraka. Apa itu tong hana ingat Nabi Muhammad, umat nemita. Apa itu tong hana ingat Nabi Muhammad, umat nemita. Nabi yang lain kan peleh draw, nekun bak kamu nausi yang na sayang ni bak watenyan janjungan alam Muhammad Nabi yang na sayang ni bak watenyan janjungan alam Muhammad Nabi. Pat di yaumil kiamah pada hari Rasulullah na perumoh ku na ku tapi ku umat nimita dari pun idonya ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus singgah di yaumil kiamah manteng ingat kepada ketanya tanya umat mantengku idonya ana ino nabi tinggal ketanya na dah bukti dengku dengku berana menau dalam kitab ne pegah ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala nepunyata 7 buah mukjizat. Pertama, ubena urinang yang mumei mambandum gerasakan hana mangat kanyomi. Oh taeh mgenering tang-tang lagi metong balik. Oh taeh tajru tang-tang taeh ada beruh. Oh tajak tang-tang mana ada dah. Yan ubena hana mangat nyan hana gerasa le bunda Rasulullah Aminah yang tercinta. Menyawung jamun haimi nak karang lagu lo. Yang dipegah dalam lagunya keadaan urang mumei. Napa halong kun? Bulan yang ke phone pi golom tunte, bulan yang ke layan baru nyata, bulan yang ke put rame gop tayang, bulan ke limang letan puhawang, bulan yang ke enam sakit dalam tubuh, bulan ke-7 makanan gobak, bulan ke-8 sakit dalam tulang, bulan si kurang lahir udonya meriri mano yang karambok lum, meriri urang balah gunama, meriri payan peabeh miyu, meriri anu yang kau ulema. Ya lagu jamun yang kepegah dalam lagunya yang ke sakit urinang ketika keadaan urinang ketika mengandung yan ke bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah yang tercinta. Nyo hana nerasa lagi kan. Yang kedua, ubena urang inang yang melahirkan. Nyo bandum nak rasakan sakit melahirkan. Kanyo mi itanya uragam yan hana ada oh pakai ban sakit melahirkan walaupun anak kapun. Karena tugas kitanya asai ka sakit rumah, asai ka sakit urinang amita moto, amita beca, pe urinang la beca, pe urinang la moto. Terus rumah sakit, icak utanya lewat baja putih, tamang dalam.
Ilakoh kerja. Duduk urai luar ke pipi rukuk ke. Yang jamun pu pegah sehidup semati nyan rap mati dari. Hai nyan pu ke boh tip urau hai rukuk tapi. Bila ada ni pegah je ka som ke kentut anjut. Kon hana runtuh untuk di biasa. Ha nanti bung kentut anjut. Tapi walaupun lagayan lebih sayang rukuk engro nu. Nyo jamun pu pegah sehidup semati nyan rap mati tu. Pipi rukuk ke. Ya, padim kata pegah. Padim boh kah? Padim boh kah? Puak belah. Kah pala mandum-mandum tujuh kata pegah puak belah. Kamu tibah long layong. Malam. Dua kah? Yang kelih, mukjizat ketika lahirnya baginda Rasulullah, yo ubena jin tertegah di ulangin. Karena jin ijih tiap uro ulangin. Pubut ia dengar malaikat gepegah habar sampai ke rodro aku. Malaikat gepegah habar sampai ke rodro ke langit. Yan. Karena gepegah amai kita nyawa dalam 3 minggu dua baik. Uro Senin dan uro Kamis. Yang ke amai kita nyawa. Yang amai yan amai urunggot mencahaya-cahaya di langit. Amai urung bro hana mencahaya. Yang ke amai ke tanya sekalam ke peek ke dia ulangit gak pegah bak Nabi ya Rasulullah yo amai umat drawana yang amaian bro gumu doa le Nabi berampun dosa yang amaian gad mencahaya-cahaya senang hati Nabi yang ke amai yang gad nyan mencahaya-cahaya ge pegah apa sampai ke rodro di langit ide le malaikat hai tupo amai lagak tak nyan ada iramulah anak dengku ada. Idengar legend ramlah. Kaja, hoja bak rumah ramlah anak dengku ada. Baik kalian dengar gemuratib. La ilaha illallah. Dengar tahajud. Isah. Hai. Bek tiga tak ke bedah malam. Sakit kenduknya ka gede. Kaku uro ke si uro Allah dah bubut mengena mendong daih juga me berkon naratif sirbe karinyo kai mertu dari mertu diut ke surtu munya berkon puasa uro Senin uro Kamis ija ayat begah hai mbek ka puasa lambung urang lambung mana ubat habis mati dum. Padahal orang yang habis teropuk dan keinginan pun penyakit. Orang yang puasa dan keinginan sehat. Nya berokon puasa na Senin Kamis. Ino hana. Yang ke bak malam lahirnya baginda Rasulullah. Haji jin ulangi. Tinggal ayat pegah tapi keroroi. Pekal leh haji daik jin. Haji daik ulai-ulai kuri ulangi. Dan suut jin lain. Kah haji daik. Kah ke bet daik. Ya pegah tu sehingga jin ya musyawarah. Ya duk pakat ngan soy duk pakat ngan kemondan jin iaitu iblis. Yan kalan dum jin nai musyawarah. Berarti yang na kampung yang hantar musyawarah lebih buruk bak jin nah. Ya musyawarah. Ya pegah duk hai bu kemondan. Ikamo mun ulangit malam yo hase. Pakan hase angkanya hanam debu. Han ikun truk menyamunan budah wakah mandum jak mantabodonya ya kalon yang ke jak ke jin na yang truk Mekah na yang truk bak rumah Aminah baik kalan bak rumah Aminah lahir sidra bayi yang cukup wangi yang malaikat memandungkan preh terhadap disambut lahirnya bayi tersebut yang kehinan hai mi mutuah ya pegah hai komandan Mekah na lahir bayi sidra yang kunyan idumpet iblis uberaya aduh Muhammad kalahe idumpet iblis uberaya yan kenyan malam lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jin haji ulah langit yang kelih yang keput lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana mulabu ngon darah wiladah
Kalau lagi katanya gadah dalam darah wiladah. Mampak iban? Ya lahir Nabi hana darah wiladah. Katanya menjampu dengan darah wiladah. Makanya gayu semano. Katro haba lawetnya. Hai bi semano le anak miat. Pegah kekebalan tubuh. Nyampe dengar miat nyam program gok. Semano tu colong. Ibu tangkilat anak miat lahir lawetnya. Lagi Cina tu Mendalam itu. Hai. Semano tu colong semano. Yang ke helu semano. Jok ba ayah ayu azan. Manengku mi hanjik azan. Hakiban hanjik dah tak minta urung jeun. Mana urung hanjik azan hana. Mandu murung jut gazan. Teman ya dakut habis-habis. Alam rupa-rupa la ilaha illallah. Lagi urung baca qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la na'budu ma abadtum wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abadu. Ana rupa-rupa lakum dinukum waliyadin. Ya, minta makaji hai mi, dia natok lento baru rumah. Hai nu, jut kazan. Bek ni akalan apanja kadang entai rental. Bek ni kalan warrior kadang jidu ke sabe. Mi odo ke sabe. Pu motonya ni rumah hoi. Kapai ni rumah hoi. Tapi hai kepu dengan harta jai dak. Bele anda ni pegang kapainya antajak waji. Tamu serkah na pahala tu. Manteng leh pahala katanya urung kasin. Watai bengah datuh ceret dabi kase. Cok mentua hamba ana tapuna bak lung cok pajuh hamba. Manteng leh pahalanya daripada pengyan. Bak go. Toke nyan ikauri. 5 boy ti lemo. Hana urung ya. Bak katanya hana weh nan. Keun long pu munyan lain na. Ya, yan lahirnya baginda Rasulullah halau menyempuh dengan wiladah. Ayat nak ketuk lom yang selanjutnya lahirnya baginda Rasulullah kaluh mekhitan. Katruk haba laino urinang ipegah hai bi kitan le. Dum tak khitan urinang. Kedeh langle je hai. Bengah hijak tuput iwo. Mana bayang keroi mana ada khitan, uyai keroi bertu ah. Apa ada pecik urinang le. Pakar hai bi kitan supaya mengak katai anak katanya ngamboh hara katai. Kitan tu colong. Baik nak patih apa program go. Yan ku lahirnya baginda Rasulullah kaluh mengkitan, kaluh mukoh dalam pusat. Muya katanya mu palit-palit dakot dalam pusat bak tubuh. Gekoh 5 bidan sehingga muya panjang gekoh rayuk tinggal bertumbuk pusat lagi peluk gayung kena. Punya panak gekoh lok oleh pusat. Katanya pakan lok tat pusatnya yang jauh bertemun. Manyan pakan meredup tak anak jauh anak seot le yang tahu bertemun. Yan kelebihan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lahir Nabi dalam keadaan sujud dan babah Nabi itu bisu ummati. Hadirin sekalian, urun syik dan pembandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemuliaan yang diberi Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belean yang pegah yang kepulain dari pun lahir kaduh tanda-tanda kenabian, kaduh mukjizat yang begitu luar biasa sehingga Nabi pangulai jin, pangulai alam, pangulai insan pansigom dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin urus syik dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lung pegah tabuh hadis Nabi itu habisnya tak boleh kuni kanjut. Biasa upah ni malam. Upah ni malam biasa. Nusut, upah 2. Pu pegah trip taknya. Ilong hang kemah ilong pasti puluh ka game. Makanya malamnya long wet long dang long bet dengut long. Hai mi. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun pegah. La yadkhulul jannah walau salla, walau sama, walau zakka, walau hajja. Lebah golongan manusia yang hantamang dalam syurga Allah sekalipun isembayang, ipuasa, ibuh jakut dan ijak wajib. Nah pelai lem pegah mi
Yang pertama, rajulun la yuhibbu ilma wa ahlahu. Si daurung pukurinang pukuragam yang hanai cinta kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Hai tiam tuntut ilmu agama. Pakan si daurung baru ibadat gede ganyan diterima oleh Allah Taala. Yang ibadat ganyan harus didasari oleh ilmu agama. Nya kun urung tuha kafe belah de laut semah patung, kafe kampung semah tika. Kiban upom pula-pula bingku itu. Tepu dari depu mencerai, kiban bagoi boleh ji. Kiban ke ilmu hana mau. Na gure ke tanyo ino tamburno. Yang pertama. Yang kedua, warajulun la yu'adabu fi auladihi. Si daurung yang haitem biadab kepada anak. Haitem purno anak kepada jalan ilmu agama. Hai mi anak apabila hana di ibadat, hana manfaat kepada kita urung si. Allah hai dengku pekan pegah hana manfaat. Pula inna sokoh na ling lemo. Mayan tujuan pelaranu igok pihana anak naik pelaranu. Ibu pah lebih bang tanya nalom. Tapi ibu ji, tak belah bajeji, tak sedak ji, je belah Honda segala macam. Tapi menyenai sembahyang anak, lebih baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Si uras malam 17 goi kun Fatihah. 17 goi imu doa ke tanya dalam sembahyang. Nyan punya sabah anak. Mak punya anak nak 10. 17 kali 10 padin. Percaya belum? Yang tidur naik berdoa ke dia. Makanya boleh boleh anak. Allah hidungku. Pu dah mana letak anak pu tabi. Perkara rezeki. Perkara rezeki kagak tanggung oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ubena mandum makhluk Allah yang melata di atas dunia. Bandum nabi rezeki oleh Allah. Cina kalan Cina. Cina tinggai bak kedai per kali 17. Anu 17 anu. Watai ja le bungkuk ku singit le ja mana. 17 buah anu. Iku tanya, tatuh iak balampuh ya tu. Tatuh balampuh ma tu. 2 buah anu. Na urung pajoh kabe bacut. Kabe bacut. Kibancit menganak pula. Anas bin Malik bak siurag berdoa oleh Nabi. Ya Rasulullah, ya nemu doa kalau. Pun ke Nabi, ya Allah Nabi kepada sahabat lon Anas bin Malik harta pula anak Abu Makmum. Nanti dombah anak Anas bin Malik surtuh 20 boh. Umur ke surtuh 20 ton. Menyagak panen kurma si ton siga, gak nyang si ton 2 go. Man meya surtuh 20 boh anak. Kanya je tak buka kampung tak bodoh. Tak pegat cacok yang nuk surtuh 20 tak kahwin you. 240. Tak pegat kampung tak kecil, tak pegat kampung tak sira dia. Kecil sah, abu ile ju. Tak ada cari anak yang pun. Bendahara anak kedua berkakak sah, rumah bu kecil. Nang sengap aman sentok sa kampung. Mek kapungut kalinyo hai abu draw tu. Yang manfaat le anu dan le lain. Bahkan Rasulullah gegalak kepada gedanyo le umat. Rasulullah cinta kepada gedanyo apabila nit gedanyo yang gad iaitu untuk dapat le umat Muhammad. Nabi senang ke le umat. Makaji ia mentang nasihat bila Allah yan rakyat yang dah bodoh. Kau lain tengok hidupnya kahana harta nak dengan anak dia. Tapi anak yang jekanu artinya ya juk bab pernikahan ilmu agama. Kahantre wate mate gedanyo ijepu doa kepada gedanyo. Karena iji apabila tanya mati izamata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min salasin. Apabila mati gedanyo puntung segala amal mendung. Yang nak tinggal macam pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang kelih anak yang soleh yang selalu imu doa kepada gedanyo
ketika kata ba Allah Subhanahu wa taala. Na le bo harta yang cukup setia dengan kedayo. Na harta yang setia dengan kedayo et uru. Na harta kedayo yang setia et lapah. Na harta yang truk dalam kubu. Dah harta yang truk et lapah. Harta kedayo motor segala macam. Nyan ngon kedayo et lapah sebagai pengon tu. Baik tebik lapah takop. Yang kedua, ngon kedayo dalam dunia. Yang setia dengan kedayo et jerat. Anu leuh sumayup kedayo naik kun bak tungku imum. Tungku nukuh tabah truk tungku mak ku long-long dalam. Nah, walaupun jamun keperah kedayo hai mak. Ilong kon sayang kedron sehidup semati. Na urang mangka mati ang luk-luk dalam. Pan he na tungku. Baik pun cong bak ulai yo kok khot ni. Hana payah nak ku tanya aku. Ya hidup terun. Yang kelih nangon yang kedayo yang truk kedeh alam kubu iaitu amai kedayo yang tanya pebut ino semasa hidunya. Hadirin sekalian, urang syik memandum yang dimuliakan Allah dan yang kelih urang yang hana tamang dalam syurga Allah sekalipun ismayang, puasa, ibu jakut, ijak waji adalah urang yang nalam mateji sifut dengki. Hadirin sekalian, urang syik memandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'lur rasa kamu pada ono. Jumpi yan ban karap truk poh 12. Karena punya telak tak apakah habami lewat poh 12 yang kali dakwah hakun. Pocik nengku ele yang urung. Karena punya tak apakah haba apa yang tak ji dua buah kemungkinan. Ya konrohan pun dengar kelong nampu begah. Ba'lur rasanya sang kamu pada apabila nawatela yang kali getanya sambung bak malamnya ta pari eno dia ada kesilapan kejanggalan dia ada penyampaian luntuan nyo beri tak luntuan lagi maaf karena luntuan sama sit lagi anak-anak urung drawano teman ilung malamnya kaku terkedi daripada Allah teruk kuno alhamdulillah tam laki ba Allah acara getanya bak malamnya belum mendapatkan yang berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan bu nanti akui getanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala tanya tahu leung jaro mak baca doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li qarabatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nuri dinika wa ulumika wa hikmatika wa ma'rifatika ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i was salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama
Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Lebih dan kurang bertuah kemah di atas penyampaian tuan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.